Sanibonani guys, igama uNqobela niphathela mazibela eNimba ngomhla ka-4 November. Hhayi-ke guys, uZoleka benoLazarus bahlalile-ke phansi bamtshela-ke uHlathi ukuthi hhayi kunento ebalulekile kumele bamtshele yona. Wathi uthi uyasukuma ulikamva uyahamba, kwathiwa cha, hlala nawe likamva kuzomele uyizwe le ndaba ngoba vele uma ungayizwanga ngathi kukhona umuntu ozoyizwa ngayo. Wahlala phansi-ke ulikamva, waqala-ke uZoleka wabalisa guys, washo ukuthi umntwana uyagula, washo ukuthi akalulami sebezame yonke into. Wase wabuza-ke hhayi ngokuhlonipha bandla uThumeka ukuthi pho kungani bexoxela abantu bakaMabandla ngoba phela le ndaba le yakwaNgcokana akusiyona indaba yabo. Hhayi-ke uZoleka washo ukuthi hhayi ngikusho lokho ngoba hhayi sizame bonke odokotela kodwa lento ngathi iyinto espiritual le phethe uBavumile, so kumele-ke enzelwe usiko uyise wakhe. Baqala babukana-ke endlini ukuthi like seriously why bethi uyise wakhe cause nangu la uLazarus, then why beza kaMabandla. Wase washo kuZoleka ukuthi uHlathi nguye utata kaBavumile wenyani. Hayibo guys, uHlathi uthe andivanga kaloku, wathi ya wena utata kaBavumile. Wasukuma guys uHlathi, washiselwa guys uHlathi, wazulazula indlu yonke ezama ukuyetshisa le ndaba. Emva kwalapho-ke uhambile wayeduze kobuso bukaLazarus noZoleka eyobatshela ukuthi yeyi ningalinge ningiphoqe nina, kahle kahle ningibethreyile nina. Ndafika apho kwenu ndatsho ukuba Zoleka lo mntana kungenze kube wami, wathi cha, wathi andihambe kaloku lo mntana kaLazarus. Nawe Lazarus wawukhona wandigxotha. Namhlanje nithini kimi? Nithi nizofuna usizo lwami. Wamane wathi uLazarus enough, enough! Lento ayimayelana nawe, lento imayelana nomntana wami, lento imayelana nomphefumulo omncane ongenacala. Musuloke ngaso sonke isikhathi ufuna into uyenze ngawe. Oh, wamane nje wathi uHlathi ayikho into nedide engizoyenza mina ngingakayiboni indodana yami. Ngifuna ukubona unyana wami kuqala before ngenza noma yini. Yo, kwaphoqeleka ukuthi-ke aye esibhedlela kuHlathi-ke ayodlalisa umntwana ambone ngempela ukuthi ungowakaMabandla. Uthe mefika khona kuLazarus bengathi uyi-outsider guys, ehleli yedwa le ngaphandle lapho uZoleka benoHlathi bebhizi bedlalisa ingane la ngaphakathi. Uthe seshaya isifuba-ke wadela-ke uHlathi, wagculiseka ngokuthi indodana impela yakhe, wabuyela endlini eshiya nje isilonda esikhulu kuLazarus enhlizweni yakhe. Ufikile-ke endlini lapho Nkosi yami okubuhlungu kunakho konke ukuthi uThumeka bekade-ke eseyiplanile naye ukuthi usezoba umama, bekade seshilo kuHlathi ukuthi useredi ukuthi amzalele ingane yesithathu. Yo guys, ubekuzizwa lezi ndaba-ke kanye nawo wonke umndeni wakaMabandla. Isifo senhliziyo lesi sihlezi simhlasela mesi-stressini simane savuka guys. Ngibona ugirl eseloke ebamba inhliziyo kakhulu, esephefumulela phezulu, ikhanda libhekise le esibhakabhakeni. Kubonakala nje ukuthi cha, hey iyamudla le ndaba yokuthi-ke u-ex-wife wamyeni wakhe usekhulelwe waze wazala ingane kamyeni wakhe. Yo guys, wow. Manje-ke guys okunye kufike-ke lo sisi wakhe-ke uHlathi lo khuluma kakhulu ekuthiwa uNtsiki. Yo, bengasakhulumi kanje hhayi. Umane nje wathi kahle athi hey yomzala anithatsho kaloku, yazi uZoleka hhayi mani ulimenemene nangomuntu wesifazane ukwazi ukufihla imfihlo engaka. Hey phela isigaxa lesi, usho njalo yonke lento le. Kukhona uThumeka la endlini, kukhona uThulani nonkosikazi wakhe la endlini. Uyasho ukuthi hey ndanditshilo kaloku ukuthi ningalinge nidlalele ngamadlozi akwaMabandla. Yeyi amadlozi akaMabandla ayasebenza, jongani kaloku, niyabona into esiyenzeka manje. Zoleka waqeda wabheka kuThumeka wathi oh sisi, uxolo kaloku yazi fuze ngabe uyagowa njengamanje, yazi wena uyagowisha, hhayi awugowishi uyafokofa. Hayi bo guys, bamkhuza-ke uThulani benonkosikazi wakho ukuthi hayi wena musukhuluma kanjena ngomunye umuntu. Wathi nditheni kaloku, ndiseceleni kwakhe, hawu ndi-choose isayidi lakhe.
Hayibo guys, uluchuza njani isayidi lakhe eberabha usawoti esilondeni ngoba uloke like emhlukumeza ngokuloke evusa le ndaba ngoba yena ufisa sengathi nje bengathula bengabe beseyisho le ndaba yokuzalwa kwengane yakaHlathi. Yo guys, Thumeka ushilo kuHlathi ukuthi-ke kune-meeting e-first ekumele-ke beyibambe as umndeni esebuye ukubona ingane phela. Hhayi washo ukuThumeka ukuthi eyi yena kuzovuma noma yini azoyisho uHlathi njengomndeni. Ayi ebengena-choice-ke ogirl. uNtsika uphinde wavuselela usawoti esilondeni-ke kuyena uThumeka wamtshela ukuthi yeyi umuntu wesifazane ubamba ummese la ubukhali ngakhona ntokazi, so komele ngampela vele wamukele noma yini uHlathi azoyitsho ngoba wena ushadile la ekhaya, so ubamba la ubukhali ngakhona ummese, usike-ke ubekezele, kunzima kubuhlungu kunjalo. Yuu guys, kwaze kwalukhuni ubamba ummese la ubukhali ngakhona kunzima guys. Anyway, ushilo kuHlathi ukuthi sendihambile ndayombona unyana wami. Ya wathi uLazarus ubavumile igama lakhe, wathi andibuzanga, wathi nje bade senditshilo-ke kuzomele-ke ndimenzele umsebenzi umntanami ngomso, kuyaphuthuma lokhu, ubomi bomntana wami busengcupheni kaloku. Babuza-ke ukuthi ngabe wonke umndeni uzofika yini, kwathiwa cha, asikho isidingo salokho, mekukhona nje unina nabantu abaseduze, i-close family. Yabona njengesikhathi nje i-close family bekade zama ukukhipha uLazarus inyumbazana again ukuthi you are not invited, you are not welcome, you are not a close family, so wena phuma, ngidinga uzoleka yedwa. Yo guys, kwaze kwabukhuni. So nangampela-ke uThumeka uligwinyile izambane lishisa kunjalo, wavuma-ke ukuthi umntana-ke amukeleke kamabandla ngokuphelele. Lapho-ke uHlathi uyambona ukuthi u-proud uHlathi, yabo kunale ndlela ayenzayo emzimbeni wakhe, like i-body language yakhe ikhombisa i-pride yokuthi singutata futhi. Ya Lazarus ubuthi wenzani andibona kaloku unyana wami, ya I call the shots, umntana sizomintroduce kamabandla and there's nothing you can do about it. Yabona nje unale pride nyana azama ukumkhombisa yona uLazarus ukuthi ya ndenza into ehlulekile ukuba uyenze. Lapho uThumeka bamtshele kahle ukuthi angabe sayizala lengane yesibili, etshele uNtsiki ukuthi cha, lengane esikhona akumelanga kube khona enye ingane futhi encane phezu kwayo. Sisi vala nje leyo mqondo, ungabusazala wena. Futhi nje asithembe ukuthi awumithi kwinguku ngoba it won't look good ukuthi usuzoba nomntwana and khona umntwana omncane la endlini. Hayibo bafethu, kuyatshintsha kokudla epletini. Umakoti ungowethu obekade elilizelwa not so long ago, manje nje sebeyamkhipha inyumbazana ngokuba nje sekukhona ingane entsha esikhona kamabandla. Guys, nabo sisi basemzini nengabo bathemba bangomaluma bephephethe guys. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqobela niphathela amazwibela eNimba ngomhla ka-4 November. Hayi-ke guys, uzoleka benoLazarus bahlalile-ke phansi bamtshela-ke